электроэнергиясын көбейтемін мысалы. Электр энергиясын үнемдеуіміз керек, электр энергиясын есте тұрғызу керек, ішек есте тұрғызу керек. Бізде қазір өнім көрсетіп деген ішек есте тұрғызу. Алдыға жұмыс керек, қазір өнімді, конечно, үнемдеуіміз керек, бірақ қандай таспады ажыратып қоймай, шұлық ауылда шұлық жолымен қарап тұрып, өзі де айтып керек, bilsek ölçülüp çıksak ölçülüp var, ölçülüp ölçülüp işte ekonomdayız. Gerekli vakta sayarız, gerekli vakta saymayız. Arkadaşlar bu sonunda adamla var lazım, var alsam bu sayıp koyup işletip koyup var bir bak görüşür. Sürekli bir gün boyunca kalan, sayılgan boyunca kalan. Biz zaten işte ama neger belki boş onu bir ölçüsü yaşına olur. Ama kımbat tapkanı hem azıcık biz misal Türkiye seninle biz bize bakça tapkan çok lazım. Yaşına kadar orada bakmaya alan işte atacak. İş yok, gevreli, final bakça tav atacak bana. Özlerinde de bir sıkıntı koştuk bayağı bir vakta dönüşür. Arkası bir çıkart kımbat tapsa. Ama özlerinde oynamışsak işlerinde ekonomda yaşına olur. Чапаровтан, Polat'tan işleri tutura da oynayıp birincisi 2 saat ondan кейін электроэнергия өчүрмөк деп айтты ғой. Ошонун үстүнө баштап туруп кайра. Элде бизди чыгып калган үчүн токтоп калды. Менимче туура эле 2 саат ондан кейін биз электроэнергияны колдонбойбуз дейм ушундай ойлоно кетсек деле. Плюс бизге деле көп кереги жок. Плюс бул уже шаардын ичинде жарыктар мисалы. Бул уже түн ичинде кереги жок. Перерасход